Sanibonani, igama lami ngoKabelo Majola, ngize la Sekunjalo TV ngoba ngidinga usizo. Ngihambile yonke indawo, ama-Labour Department, ama-Compensation Fund, but still usizo angitholi. Ngalimala emsebenzini ngo-2022, ngeyi-22 zikaJuni, bengisebenza e-Karen Beef ephambi kwe-Hittelberg eBalfour. Ngathi mangilimala ngawelwa ikhakhasa inkota beyenza 180 kg. After ukulimala kwami bangithatha-ke ngebhakhi bokuyi-Fort Range bangisa ku-doctor wasekhampanini. So ngathi mabangithatha nge-Fort Range bangisa ku-doctor wekhampani, kungukuthi uye bekasenza ama-medical masifika before soqala ukusebenza. So bathi mabangisa lapho bekunganama-resource, whereas ngiphuke iribhu, ngilimele nespine. Then bangithatha bangisa khona, u-doctor wanginika nje ama-painkiller, wangihlaba i-injection, then wangithumela eJardini. The following day ngilokhu ngipeyinelwa, ngilokhu ngisejardini, beza ngekhampani car bangithatha bangithumela entweni eNetcare la e-Albertine. Ukufika kwami e-Albertine ngafikela kunto e-casualty njengomuntu olimele nge-23 kodwa kungukuthi ngilimele nge-22 zikaJuni. Mangifika lapho azange bangithatha ama-CT scan nama-MRI scan, bangithatha ama-X-ray. Then mabangithatha ama-X-ray, u-doctor wathi ngi-right, ngiyekele lento engiyenzayo ngizophelelwa umsebenzi. Then wangipha i-light duty. Ngalokhu-ke ngichubeka, mangifika emsebenzini balokhu bangisebenzisa hard, ngilokhu ngibatshela ukuthi ngiyapeyinelwa, kuba ngathi mina emsebenzini ngiyazibona or ngazi kakhulu. Ngathi mangibuyela after 4 months, before ngizobuyela after 4 months, kwaphela 3 months ngakhona ukubona udokotela eNetcare. Mangibuza i-R manager uBrett ne-HR uNadine ukuthi kanjani ngakhona ukubona udokotela, bathi amafoni waseNetcare wangena. Ngisuke ngilande umntana wasekhampanini ngembuza ukuthi la ekhampanini abantu mangabe bayahamba bayakhona ukuthi bavala amafoni. Angibuza ukuthi why, ngithi mina ngikhoni ukuthola i-appointment ukuthi ngibone udokotela. Akhulume-ke ne-staff because emsebenzini sisebenza nge-hazard, amakhemikhali, kunayo yonke into. So ubungozi nje into eseduzane. Usister wasemsebenzini angenzela appointment. Mangifika lapho, mangifika eNetcare ngalelo langa le-appointment, abo-doctor bacale futhi nabo-nurse, yekela lento yenza uzophelelwa umsebenzi. Ngizibuza ukuthi mina manje labantu bakhuluma ngani ngoba whereas angibazi la ngize nge-health. Mangifika ngithole u-Dr. Dlamini e-casualty, ngoba e-casualty uthola noma umuphi u-doctor. U-Dr. Dlamini angibuza ukuthi kahle kahle kwenzakaleni. Ngimtshele ngi-Dr. Dlamini ngalimala, mangiceda ukwelwa ikhakhasa inkota, azange afike esibhedlela with immediately and ngiyawezwa nama-pain even nala kuma-rib. U-doctor angibuza ukuthi ngimuyile kuma-radiologist. Ngithi angiwazi nokuthi ama-radiologist ala kuphi, angikaze ngafika nokufika. Angibhalele incwadi ngiye kuma-radiologist. Mangifika kuma-radiologist kutholakala ukuthi iribhu liphukile. Ngibuze-ke mina ukuthi iribhu liphuke kanjani. Kuphume into i-progress report ehamba nayo into nama-results wento we-X-ray ethi mina nge-22 mangifika esibhedlela bengi-right. Ngibize i-manager ngicele i-footage ukuthi ubani bekala, because mina yonke lento angiyazi. And nalama X-ray manje ninginika wona awangibonisi nama-fractures, fana nokuthi achape kunto ukuthi ayipack and black and white. So ngibuza ukuthi mase kuso ngenza kanjani. Kungukuthi bese ngibuya nase-Standerton Hospital e-government, ngasizwa usisi wami ngoba yi-nurse. Ngathi mangifika lapho bathola ukuthi ispine sami sinama-compression fractures. Mangifika ngambuza udokotela ngasi spine, ngizithulela. After mabathola iribhu ngibuza udokotela, u-Dr. Dlamini, ukuthi manje Dr. Dlamini ngenze njani. U-Dr. Dlamini athi bebakuthumele kuphi mawufika. Ngathi mina bebangithumele ku-trauma specialist and u-doctor wakhona u-Dr. Mogabi. So mase kukanje kumele ngenze njani. Wathi kumele ngibuyele kuye. Mangifika kuye u-Dr. Mogabi bekangekho happy, bekangajabulanga makabona lama-results ukuthi iribhu liphukile. Ngimbuza ukuthi manje ispine sami usifihlelani. Angangiphendula athi kimi ngiyekela ukubhema. Ngimbuza ukuthi mawuthi ngiyekela ukubhema usho ngaziphi izathu ndoda ngoba wena uthe ngi-right. U-doctor wakhana abhalela i-compensation fund ukuthi kumele ngenze i-CT scan. I-CT scan abayi-approve, beyenza 19,352 rand. The mangenza leyo CT scan ngathi mangifika
ngathola enye intombazana abathi uDimakatso wathi njalo kuma-radiologist njalo mangiza kuye ngibocala kuye ngingakhulumi nabanye ama-staff members. Ngazithulela ngathi mase kumele ngene ngenza ama-x-ray ngathola omunye usisi womXhosa wangibuza kimi ukuthi uyabhilivela kuNkulunkulu. Ngambuza ngathi mina mani angimangaza ngoba la ngenze nge-health kodwa zonke into enengibuza zona zihlangane ne-health zihlangane nami. Lo sisi ngitanya uyabhilivela kuNkulunkulu athi kimi uBhasobhe la izinto bayashintsha. Angenze ke ama-MRI scan angenze into sengithi i-MRI angenze CT scan makangenza asho ukuthi endoda ulimele mara hayi angazi into ezoyenzakala yini. Thema sekumele atype ama-results wangena omunye usebenza khona kuma-radiologist ngikhohlwa igama lakhe mara India ngamkhomba nokumkhomba wafika watype ama-results ngathi ngicela ama-MRI scan awami ezandleni bathi thina la eNetcare sikunika ngama-disk. Ngabuza ke ngathi mina ama-disk phela wasasebenza ukuyaphi wani ngingasendi into zami nge-email bathi thina lana sikhona ukukwenza. Okay ngathi mayiceda ukuphuma into i-MRI scanner bayifihla udokotela lo we-trauma specialist uDr Mughabe olalongo njoba ngiloko ngiyasebenza iribhu liphukile ispine isilimele. Mangifika emsebenzini mangiloku ngicomplaina ngokuthi nala emsebenzini incwadi zami ezibhaliwe ukuthi nginenkinga yespine and lento le ipermanent ngoba nginelambulance or keeping up with the muscle spasm or ngafuna ukuyibeka kanjalo it's a ambulance or keeping up with the muscle spasm or it's a myoscoliosis conjecture to the right hand side. Nginama contraction fractures ayi4 i-T12 L2 L3 i-S1. Ngambuza kudokotela ngadokotela yonke lento bongayiboni no doctor wokucala ndlule na ukubona i-rib mara whereas ukuthi mangiza la ngiyabhadala wayini ngishita kanje uDr Cale mina ngeke ungenze next nginamathuni nani ngithi angikhulumanga ngamathuni uDr ngireferele kuma-physiotherapy. Mangifika kuma-physiotherapy ngithola enye intombazana abathi uAmanda athi indoda mawufuna ubuyele emsebenzini khuluma nodokotela uyekele lento yenzayo. Ngimbuza ukuthi ngiyeke kanjani ngoba whereas mina ngilimele. Mangifika emsebenzini ngiba confront angilanda i-ER manager ukuthi wayini ibrababa doctor ngokulimala kwami angikhiphe ofisini lakhe athi asikhulume ngaphandle. Masifika ngaphandle angibuze majolo ufunani ngimtshele ngithi angifuni next mina ngifuna impilo yami wayini risk ngempilo yami. Hayi ndoda mangabe unenkinga uzukhulume nami ngathi okay akuna stress ngoba vele ngiloku ngiyasebenza ngiloku ngihamba ama-appointment. Mangiloku ngisebenza icala inkinga manje ne-management because la ngisebenza khona ku-racist ngoba simix abantu amabhunu nabantu abamnyama and abasifuni ke thina abantu abamnyama. Icala mangiloku ngiyakuma-appointment nginokuhamba early sengigcina ngiyakuma-hearing ukuthi ngiyakuma-hearing kuthiwa ngihamba late ngiyazenzela mara ngo yonke iproof ikhona emsebenzini and ngihambiswa i-company car yaka-doctor ukuthi i-company car ukuthi ngiyobona udokotela. Ngibabuza iproof eningifuna yona yiphi acale ke into i-10 poison ngokuyi-manager yami ngoba bengisukile from la ngilime kule department bengisebenza kuye carcass loading ngoba ngalimala besilola lama-truck waseBloemfontein went away Houston and i-company ethi nayo i-union but thina abantu abamnyama asiyazi. So ithe makwenzakala lokho bacala bathi mina ngi-influencer. Mangifika ngibuza ukuthi why ndoda uthi mina ngize ku-hearing mara whereas bengibuya ku-doctor acala wena uzenza ngcono wazi kakhulu ngeke ungenze next ngoba ngala ngithi kuseBalfour athi wena iBalfour FC mina ngi-Manchester United so wena ayikho into ongangitshela yona uyimfene. All the time ngijulile ngathi angazi next. Ekseni ngivuke ngentweni ngoba bengisebenza night. Ekseni kwakhona ngivuke ngiyemsebenzi ngentweni e-HR ngifike ngibhale statement kulo muntu ngibize kanje nakanje and angiyithandanga lento le and manager yami ngicele ke ukuthi ngicela kube ne-hearing ngayo le ndaba le yalo muntu. Okay bayibiza i-hearing babiza uchairperson bamfound guilty but bangayenzi next. Ithema baceda ukumfound guilty after lapho kwaza icala lokuthi mina ngihamba early ngifika late emsebenzini. Mangibuza bafika banginika i-final warning ngayenza i-appeal ngabuza ke ngathi kanjani ngithola i-final warning ukuthi mina ngiyacala ukuza kunto ku-hearing and akuna verbal akuna written isuka nje straight final ngicela ukwenza i-appeal.
yaphinde ngiyenze bangayithatha indaba yakhona ngigcine ngisukuma ngeStanderton eCCMA for unfair treatment. Mangifika icase ngivule masifika laphayana ngoba sagcina simasixabana nemanager ngathi mina ngeke ngisakhona ukusebenza naye ngicela ukushifta ngekwenye department because lo muntu siyahluphana and bekuyimanager yami ku-sanitation because njengoba bengilimele bengakhona angisakhona ukuguga into heavy or ukusebenza kanzima. Bangishiftise basho ukuthi endoda uyakujabulela lokho angisho ukuthi ngiyajabula ngisani ukuthi angeke ngisakhona ukusebenza lo muntu. Makufika icase yase-CCMA aze ne-lawyer ER manager basebenzise lento bengiyisayini ukuthi angisafuni ukusebenza nalo muntu bathi mina naye senze ipeace ngicale phansi ke ku-commissioner ukuthi commissioner ngomthetho wase-South Africa mawubiza umuntu ngemfene it's a criminal injury and lento bekumele ngabe akusinto esicocayo kube ngilayisiseme bekumele ngabe straight dismissal ngoba lo muntu white so nina nikhetha ukuthi nicindezele mina. Okay, the mangibuyele emsebenzini bacala ke manje bangisebenzisa kabuhlungu ngoba lokhu bangisebenzisa kabuhlungu sengihlezi ngihamba ama-hearing ngigcine ngitshela i-ER manager ukuthi ngiyabona nifuna ukungikhipha ngegate why ningangikhiphi ngegate amajola ngeke sikwenze lokho ngithi njengoba nikunenza ngakhona niyangihlukumeza and manje ngihlukumeza emotional and physical so lento eniyenza angiyithandisisi namanje ngicela ukushintsha i-department ngoba la sesicabene bangisuse bangise e-new building mabathi bangise e-new building bathi kumele u-apply ngibabuza ukuthi ngi-apply kanjani ngisesela emsebenzini warese nginemali on duty bangithathe bangise khona ngale ntweni e-new building mangifika ngilimaza ukuthini ngale kubanda kakhulu kunamantu kunanama-fridge heavy ne-temperature khona so njengoba nginenkinga yamathambo bengingakhona ukuthi ngisebenze kahle ngicomplain futhi ukuthi mina yazi ngiyalimala la and manje yini angakakutholi kahle ukuthi kahle yini engiphethe ngoba manje kunanama blood clot and akunanto yenziwe ngento ngesystem yami bathini kimi indoda sizokuthatha sikubeke ngaphandle nje uzoyenza noma yini mabangithatha bangibeke ngaphandle kunomunye umuntu bengisebenza naye sengisaba nje ukummenshina because yini angaphelelwa umsebenzi ngoba labelungu ba racist. Mangifika lo muntu lona siloku sixoxela kwatholakala ukuthi lo muntu wazi ubhuti wami ifirstborn yasekhaya saloku sixoxela ngambuza ngalinye ilanga sihlezi ngathi endoda man asana manager asana supervisor man sesisebenza sithu hayi man khona into efani ngalento enzakala la ndoda wena kuze usebenzelana ungalandelela ufike kanjani akhale ngokuthi naye bekasebenza ngaphakathi ebhonini due to ama-chemical wagcina angasaboni aba-blind so bekaloku ahamba bodokotela wagcina sekabona sekala esekorpos njengoba bambeke ngale shuthi bambekeleni ukuthi angakhulumi nabanye abasebenzi or uzoba influence yacala lapho-ke inkinga ithe mayiloku ichubeka ngamtshela udoctor ngathi mina doctor angeke ngisakhona ngatshela nasekhampani ukuthi angeke ngichubeke ngiloku ngihamba lo dokotela lapha eNetcare because yini yonke lento ayenzayo ayifani nale ngithola kwezinye indawo yena uzibhalela into eziphuma le and yimo limele and ngapha mangikhuluma no doctor wena ekhampani ama-x-ray wamawezi and into engimangazayo udoctor wena ekhampani unginika amapilisi ayi-90 for ama-painkiller ayi-90 ngambuza ngaphela amapilisi after 10 days kumele uwashintshe jukuthini ngeke wazi esystemini akuphatha kanjani so mina ngeke ngikhona yacala-ke inkinga ithe mayiloku icala inkinga bangidismissa mabangidismissa ku-2023 ngoMeyi ithe mabangidismissa bathi kimi ku-UDI 19 i-contract expired ngazithulela-ke mangizithulela ngabuya ngapha eGauteng ngababuza ngathi i-contract yami expire kanjani ngoba mina nginekhophi ye-permanent contract and ngibuye eSARS mangifike eSARS ngithola ukuthi bathi ngiresignile ngoJune mangilimala nginama-payslip ayi-3 different job title ngoba benithi manje ngitshintsha ama-department mangifika ngicela ama-payslip amonyaka aniyakhohlwa ukuthi ngilimele wonke manje lokhu seniwa-type from January to December and manje yini awasa-correspond ngibuze-ke ngithi ne-UIF iphume nge-unemployment and mina nganda compensation fund ngine-claim number and stuff so ningixosha kanjani ngilimele ngivule icase futhi yento ye-unfair dismissal mangivula icase ye-unfair dismissal ngithole omunye ubhuti bathi uScotty Jefting Ngubeni uthi ayongirepresent masifika eCCMA kokucala abantu bekhampani azange ba-approach
mabanga-approach kwesithuma sesibuyela or ithe mabanga-approach isithema sesendleleni ebuya e-Standerton bafonela lo muntu bekazongirepresenta entweni and kungukuthi ucommissioner wakhona uye bekaphethe le case ya-unfair treatment ngapha bese kaphethe nale dismissal ngoba ngambuza ukuthi indoda wenayo wayo yonke into ehlangane ne-current beef kuhlale kuwe ngoba nasecourt abo-magistrate bayachange wena njalo kuhlale kuwe sesingakafiki nakuphi sisesela ku-R23 ekhampanini bafonela lo muntu ongirepresentayo ukuthi size ekhampanini masifika ekhampanini bathe mina ngime ngaphandle ngoba ngimameli and angifuni ukubezwa bangena ke bakhuluma bodwa bathini ngizobuyela emsebenzini kwaba indaba ethulayo ithema sekumele sibuyele CCMA bafonela lo muntu bekangirepresenta bathi angitshela ukuthi icase ngo-10 wafika wangilanda sa-Standerton masifika e-Standerton yongilethe ufound out icase beyingo-10 beyingo-9 beyingekho ngo-10 okay ngibuze ke ukuthi manje njengoba mase kusokwenza njani ngathi angizochubeka nayo into because ukuthini bengasakhona ukusebenza ngokuthini bengigijimisa impilo yami and bengasana ne-income ngibuze ke ukuthi endoda manje arbitration avela thula umuntu nge-arbitration up until namanje bekhana ngenza case yento ye-arbitration so konke ukwenzekile ngathi mangiceda ngashintsha isibhedlela ngacela i-transfer from Netcare ku Dr. Mogabi bathi kimi angeke ngithole i-transfer unless is necessary then udoctor wabhala i-progress report wathi mina ngi-right angina-disability okay wathi makayibhala ngathi okay ngicela ukushintsha bathi awushintsha unless is necessary ngafonela compensation fund but bawungaphethekanga kahle ungathatha into i-first medical